Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ketiga halaman 26. Ada Bu Emi di Bekasi, silakan Mbak Emi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaku ma'ahadu. Sadaku ma'ahadu. Hadisu Musa. Hadithu Musa. Kafaru bi ayatina. Kafaru bi ayatina. Kana ikobi. Pendek, kenapa panjang ujungnya? Pendek. Oh iya. Ah, ah. Kana ikobi. Kana iqabi. Bagus. Kemudian. Bima khalaqa wala ala. Bima khalaqa wa la'ala. Qala la takhofa. Qala la takhafa. Fama yakunu laka. Fama yakunu laka. Mata ina falak Pa'a. falakalahu. Pa'a. Terbalik. Terbalik. Pa'a. Mata Itu mata A bukan lam. ina. Oh, mata ina. Tadi sama Bu Alia juga salah di sini kamu tadi. Iya ya. Mata ina pa'a bukan palakalahu ya. Pa'a. Itu alif ya, bukan lam. Falakalahu. Pa'a, pa'a kalahu. Pa'a Oh iya. kalahu. Ayo lagi. Mata ina fa'akalahu. Mata ina fa'akalahu. Oh ini iya ya. Kemudian. Wahwa gitu ya Pak Ustaz. Kenapa? Iya, wahwa benar. Wahwa ya izuhu. Wahuwa ya'iduhu. Wahamana wa koruna. Wahamana wa qaruna. Fiha Kemudian. fawakihu. Oh, hunya pendek. Fiha fawakihu. Pendek kalau itu. Iya. Kalau yang panjang itu kalau domanya terbalik ya. Itu Yang di doma atasnya ya. normal. Kalau yang normal biasa itu pendek. Ya. Saya ulang ya. Fiha fawakihu. Fiha fawakihu. Haruna wa Musa. Haruna wa Musa. Laha malikuna. Laha malikuna. Kemudian. Walu'inu bima qalu. Qalu gitu ya. Walu'inu bima qalu. Kemudian yang ini. Ya, silakan. Fi suhufi Musa. Fi suhufi Musa. Qala la ghaliba. Qala la ghaliba. Hahuna qaiduna. Hahuna qa'iduna. Fasalakahu ya nabi'a. Fasalakahu ya nabi'a. Wa kafa bina hasibina. Wa kafa bina hasibina.
Waliya fiha ma'aribu. Waliya fiha ma'aribu. Kemudian. Kafaru saw. Iya betul. Kafaru. Kafaru. Kafaru sabaku. Kafaru sabaku. Kafaru sabaku. Yuridu khiyanataka. Yuridu khiyanataka. Sadaku ma'ahadu. Sadaku ma'ahadu. Wa kanu lana khosyi'ina. Wa kanu lana khashi'ina. Jahadu wa sabaru. Jahadu wa sabaru. Kemudian. Ahadana makanahu. Ahadana. Ahadana makanahu. Kemudian. Wa na'a bijanibihi. Wa na'a bijanibihi. Kanu yusari'una. Kanu yusari'una. Maka dayazi'u. Pendek, Pendek. pendek. Maka dayazi'u. Maka dayazigu. Tuh sekarang sudah lebih tenang, lebih bagus ya. Ada peningkatan. Terus aja. Banyak teman-teman di sini kan. Alhamdulillah. Terus, Wama. Wa makanu sabiqina. Wama kanu sabiqina. Bagus. Kemudian yang ini. Ya. Ya talah. Ya talawamuna. Ya talawamuna. Ghafiluna. Ghafiluna. Rogibu. Ro-nya panjang. Rogibu. Ro-nya panjang. Rogibuna. Ragibuna. Hafizina. Hafidhina. Khasi'ina. Khashi'ina. Fi budu gitu ya. Fi bu. Khoti'ina. Khashi'ina. Khoti'innya belum. Oh Tadi iya ya. khashi'ina yang Oh ini. iya. Khoti'ina. Khoti'ina. Fi butunihi. Fi butunihi. Bi ya. Bi ibadihi. Bi'ibadihi. Qala ilabihi. Apa? Apaan tuh? Qala. Ila. Qala. Ingat ya. Kalau alif dulu berarti dia nggak bisa gabung. Kalau yang bisa gabung gini bukan alif dulu tapi Iya, lam iya, iya, dulu. iya. Bukan ilabi Oh, tapi li'a ya. oh. Lucu nih. Qala Bacanya li'a gitu lucu. ya. Ila abi il. Li'a. Lam dulu ya. Karena kalau alif nggak bisa gabung. Karena alif nggak bisa gabung dengan huruf berikutnya. Yang bisa gabung dengan huruf berikutnya hanyalah lam. Ini lam ya. Lam dulu baru alif yuk. Qala li'a gitu. Mm. Yuk. Qala li'a. Qala li'abi. Qala li'abihi. Bagus. Qala li abihi. Kemudian.
Maqalidu. Maqalidu. Terus. Wasanazidu. Wasanazidu. Kemudian. La ya'uduhu. Dunya pendek. La ya'uduhu. La-nya panjang, ada alifnya. Oh iya. La ya'uduhu. La ya'uduhu. Wa yusibu. Sa. Kowa Ya. sih. Sa. Sayusibu. Iya. Emi. Sayusibu. Huwa ya'i. Ini pendek semua. Huwa ya'izuhu. Huwa ya'izuhu. Fatuhajiru. 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 Ya majidu. Ya majidu. Ya ba'isu. Pendek. Ya ba'isu. Ya ba'isu. Ya ra'ufu. Ya-nya kan ada alifnya, Mi. Ya ra'ufu. Ya ra'ufu. Wa kadzalika. Wa kadzalika. Bi asoka. Soalnya Bi kan panjang, Mi. asoka. Iya Pak Ustaz. Bi asaka. Ma'ana'aka. Gimana? Ma'ana kan ini mim. Kenapa ini Iya, kamu baca a? Kan mi sama Iya. tuh. Anakan sekalian. Ini kan mim. Ya ini juga Iya, mim juga dong. Ayo. Mana'aka. Iya kayak gitu. Ma'anakan. Mana'aka. Nggak apa-apa, namanya juga baru belajar, Mi. Ya, masih bingung ya. Waja'alani. Waja'alani. Syi'atihi. Syi'atihi. Ya muta'ali. Ya muta'ali. Kemudian ini tangan tak sampai ya. Ini saya dulu. Yang ini Turo. Turafidu fata. Turawi. Turawidu fataha. Turawidu fataha. Kemudian. Kanu fiha fakihina. Kanu fiha fakihina. Wahinu tazo'una. Wahinu. Ini setahu saya ini patah deh, bukan doma. Wahinu. Kok jadi wahinu ya? Ini tahu kan Pak? Wahin. Iya. Iya, tapi ini kamu bacanya wahinu. Wahina atau ini kan patah. Iya. Wahina tazo'una. Wahina tad'una. Kemudian. Wa yaquluna mata. Wa yaquluna mata.
Hadana subulana. Hadana subulana. Ta ta taba'a tabawa amana wa amila. Mimnya Wa pendek ya? amila. Wa amila. Wa amila. Pendek. Tabawa amana wa amila. Tabawa amana wa amila. Kemudian, tenang Mi, jangan buru-buru Mi, tenang. Iya, Ya. iya. Fiha. Fiha ma'ayisa. Yisa gitu ya Pak Ustaz. Ah, betul. Fiha ma'ayisha. Ma'ayisha. Pendek. Ma'ayisha. Fiha ma'ayisha. Fiha ma'ayisha. Shin. Ma'ayisha. Shin. Ma'ayisha. Iya. Kemudian Bi ayatina yuqinuna. Bi ayatina yuqinuna. Sabiru warabitu. Sabiru warabitu. Kemudian Wajahidu fi sabilihi. wajahidu fi sabilihi. Faqa'u lahu sabidina. Sabidin. Bang Bidin mah udah meninggal kemarin kena corona. Bukan Bang Bidin, Sajidin, sujud. Didi. Sajidin, bukan Oh iya. Sabidin. Oh, Iya, iya. Sabidin. Mang Bidin meninggal kemarin udah wafat. Ya. Faqa'u lahu sabidina. Astagfirullahaladzim diulang lagi Sajidi, Mang. Iya, iya, iya. Mang Bidin udah meninggal. Aduh Iya, 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 sebut-sebut. iya. Sajidin. Iya, iya, iya. Oh jadi ini. Ayo. Faqa'u lahu sajidi. Faqa'u lahu sajidina. Faqa'u lahu sajidina. Kemudian. Faturi sinina. Waturi sinina. Uzu fi sabilihi. Uzu fi sabili. Udhu fi sabili. Nih kebanyakan bikin somai nih. Kebanyakan mecin nih. Lupa terus. Ayo nggak apa-apa. Sebentar juga akan berakhir ya masa ini ya. Tenang Mbak, percaya sama saya. Nanti akan lupa. Lupanya jadi benar. Lupa kesalahan. Suka ketawa kok dengerin ini Pak. Iya. Rekaman gitu. Tapi memang begitu. Makanya kadang-kadang orang-orang ada banyak yang bilang, Pak Ari, saya ini orang pinter S2, S3, SS-an. Tapi kok nggak bisa pinter ya? Padahal saya dengerin terus Pak Ari. Saya bilang jawabannya, ya makanya ibu terjun turun tuh ngaji kayak orang-orang. Disentak di ini, di itu. Karena memang masuk di otak tuh gimana ya? Gampang-gampang susah sih. Tapi kalau udah masuk, udah pinter insya Allah nempel gitu. Akhirnya dia belajar, iya bener. Oh iya ya Pak Ari ya. Ternyata kalau belajar langsung beda dengan dengerin. Iya, ya sekarang ibu jadi penonton bola, penonton apa? Ih kita paling pinter deh rasanya. Masa gitu aja nggak bisa? Pas giliran kita main bola, boro-boro main bola kayak orang hebat. Baru lari sebentar udah ngeh-ngehan, udah engap gitu ya. Oh ternyata hidup manusia tuh bisanya tuh ngenilai gitu ya. Ngenilai mah paling gampang gitu ya, kayak pengamat ekonomi, pengamat politik, pengamat apa. Ngamatin mah gampang, ngelakonin mah susah gitu ya. Nggak segampang ngomong. Itu ngomong mah gampang.
kayaknya ini harus gini deh, harus gini, harus gini. Ngomong gampang, coba lakukan, kan susah. Nah ini ya, dengan seperti ini insya Allah ya, masa-masa sulit, kebalik huruf. Kayak tadi ternyata bukan Emi juga. Tadi Bu Aila juga yang ngebenerin kebalik juga ya gitu. Ingat gak waktu kamu sama Mbak Eka kebalik juga kan? Yang panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Ah gitulah. Tapi lama-lama insya Allah enggak. Perlunya latihan. Ya terus M. Mana Emi? Silakan. Wakoroku. Wa kutubihi Pak Ustadz belum. Oh iya silakan. Wa kutubihi wa rusulihi. Wa kutubihi wa rusulihi. Kemudian. Lasahironi yuridani. Danya panjang, Mi. Danya panjang. Lasahironi yuridani. Lasahirani yuridani. Kemudian. Wahuraku Wahura, lahu. wahura. Wahura. Lahu. Wahara. Wahara. Kalau wahura domah dong. Patah. Itu wakharaku. Wakharaku lahu banina. Wakharaku lahu banina. Kemudian Emi. Yang ini. Ya. Emi bukan dicari Roma ya? Oh Ani itu mah ya. Ani ini Emi. Yang ini Mi. Wa yadaraka wa alihataka. Wa yadaraka wa alihataka. Wa ja'ala fiha Rawah. Kamu seneng domah dari tadi ya? Patah dibaca domah melulu. Itu kalau domah itu ada kepalanya. Ini nggak ada kepalanya A. Kalau ada kepalanya U. Kalau di bawah I. Rawa juga kan Rau ya. Emi. Iya Pak Ustadz. Wa ja'ala fiha ro'a. Rawa Wa bukan Ra'a. ja'ala fiha rawasiya. Wa ja'ala fiha rawasiya. Mi, ini suaranya naik turun gak Mi? Enggak bagus Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kemarin naik turun katanya. Terus Mi? Iya. Haruta wa maruta. Haruta wa maruta. Kemudian. Fa'ala hadza bi alihatina. Fa'ala hadza bi alihatina. Kemudian. Qalu taqasamu. Qalu taqasamu. Fata'ato Fa'ataro. Pa'akoro. Ulang lagi. Fata'ato fa'akoro. Fata'ato fa'akoro. Ulang. Fata'ato fa'akoro. Kemudian. Kana komis. Zu ya. Komisuhu. Kanu komisuhu. Kenapa kamu suka domas ya?
Kanu mah. Kanako, kanako, Janu tuh suaminya Bu Eti, Janu. kanako, Kana bukan kana, Kano. kanaqomisuhu. Kana qamisuhu. Kanu fiha fakihina. Kanu fi Kanu fiha fakihina. Wa iza sa'alaka ibadi. Wa idza sa'alaka ibadi. Panjang mata BI ya. Kemudian. Wa kafa bina hasibina. Hanya panjang. Wa kafa bina ya. Wa kafa bina hasibina. Wa kafa bina hasibina. Kemudian. Fakana akibatahuma. Pokoknya pendek. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Itu jangan dikunci. Wasa apa nih? Kunciin mah. Sampai lemparin di luar. Apa biarin? Wasohibatihi wabanihi. Wasahibatihi wabanihi. Wasohibatihi wabanihi. Kemudian nanti kalau baca Quran bukan gitu ya. Kalau baca Quran wasahibatihi wabanih. Jadi madari disukun ya kalau dihentikan. Ini lagi belajar panjang dan pendek, belajar huruf, belajar artikulasi. Yo yang bawah M. Fala talumuni walumu. Fala talumuni walumu. Kemudian M. Wa yakhafuna azabahu. Wa yakhafuna azabahu. Kamu udah gak takut kan sekarang? Iya, berkurang Pak Ustadz. Ah iya. Itu hebat ya, minimal berkurang dulu, tenang. Terus kamu banyak latihannya, banyak orang-orang yang sudah pandai di sini, banyak yang akan membantu kamu. Nanti kamu bukan hanya pintar baca, insya Allah pintar tajwidnya juga ya. Ya ini. Faiza rokibu. Faiza rakibu. Terus. Utia kita bahu biyaminihi fayakulu. Lunya pendek. Pendek lunya. Utia kita bahu biyaminihi waya Fanta F bukan lu. Fa. Saya ulang Pak Ustaz. Nah. Utia kita bahu biyaminihi fayakulu. Utia kitabahu biyaminihi fayakulu. Ntar ulang-ulang, tenang aja. Sebentar juga pintar. Ya.
Ilahu. Ilahahu. Ilahahu. Hawahu. Pendek hunya. Ilahahu. Hawahu. Ilahahu hawahu. Ini lagi. Wala Mik 1, mik 2, yakadu. mik 1 nih sekarang. 1 miknya. Terus wala. 1 mik. Ya. Wala yakadu yusighuhu. Wala yakadu yusighuhu. Kemudian. Maluhu wa waladuhu. Maluhu wa waladuhu. Kemudian. Wa fumiha wa azasiha wa basoliha. Ini dites mic 2, pakai 2 mic nih. Wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Mending mic 1 apa mic 2? Ini mic 2. Mic 2 enak. Enakan mic 2? Ini Iya. pakai 2 mic. Tadi pakai 1 mic. Jadi Pak Ustadz ini suaranya juga irit gitu. Hah? Kalau mic 2 kan maksudnya kan jadinya udah gede Pak Ustadznya, jadi suaranya udah agak-agak sama aja. Kasihan. Irit. Sama aja. Ini lucu aja kamu ngelawak. Irit gimana emang kalau pelan. Baca Al-Fadusang. Baru itu irit. Ini kan sama aja kenceng. Cuman mungkin ini pakai 2 nih. Saya coba nih. Pakai 1 tadi, pakai 2. Nanti saya dengerin di rekaman hasilnya. Yuk, terus Mi. Kafaru sabaku. Kafaru sabaku. Fadzuku azabi wa nuzuri. Fadzuku azabi wa nuzuri. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Kemudian. Tapi kok suaranya jauh ya Pak Ustadz? Jauh? Yang mana? Nah itu dekat. Kalau Oh ini tadi... emang dideketin sama mulutnya. Oh iya. Emang ini mic-nya nggak peka ya. Maksudnya ini enak kalau sebelah lagi ngobrol gitu ya. Nggak masuk ke sini gitu. Beda kalau handphone kan peka. Ini mic-nya nggak peka gitu. Tuh, jadi sebelah ada ngobrol apa-apa pun nggak kenceng, nggak masuk. Gini maunya, deket. Iya Pak, maunya deket. Harus deket gini. Busanya saya cium, deket tuh. Aduh, ini ya. Allah ya Rabbi. Tolong. Fiha manafi'u. Pendek mana? Fiha manafi'u wa masyaribu. Fiha manafi'u wa masyaribu. Kemudian. Wa baraka fiha. Wa baraka fiha. Kemudian. Mako, bukan ako. Mako. Ini khofa. Makomi, khofa makomi wa khofa wa'idi. Khofa makomi wa khofa wa'idi. Khofa makomi wa khofa wa'idi. Kemudian. Wahamana wa junun. Manya panjang. Wahamana.
wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina. وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Iya. Sebenarnya saya berat ini untuk ditaikan ke Iqra 4 nih. Diulang ya? Tapi nggak Nggak apa-apa, apa-apa nggak Pak apa-apa. Ustadz, diulang. Jangan. Ngulangnya sama teman-teman aja banyak kan ya di sini. Itu ulang-ulang terus. Nanti kalau merasa belum mantap nanti ngulangnya sambil belajar tajwid ya. Itu kan gampang. Ini hanya mengenal mana mad dan kosar. Bima, binya pendek, kosar ma, matobi itu, kosar pi, matobi du, matobi na, kosar pi, matobi he, kosar gitu. Ya, ya silakan. Bima tufizu Du, Bima tufizu nafihi pi mah nafihi lagi ke pasar si pi mah. Bukan nafi pihi, wa si pi. nafi gitu Pak Ustadz. Pihi. Nafihi Nama lagi. bima tufi Iya, gitu. bima Bima tufiduna. tufizu nafihi Bima tufiduna fihi. Kemudian. la taqulu Rohnya panjang. ro'ina Ro'ina. Rohnya panjang. La taqulu ra'ina wa qulu La taqulu ra'ina wa qulu. Kemudian. wala yaka Benar. ka apa lam? Wala Wala yakadu itu Kak. yaka du yubinu Wala yakadu yubinu. Ntar ya silahkan. faqala li sahibihi wa huwa wa Benar. wa Wahwa huwa yuha wir wi wiruhu wiruhu. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Coba ulang. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu Kemudian. fagulibu hunalika Fagulibu hunalika. Taroka alu Musa wa alu Haruna Taraka alu Musa wa alu Harun. kalimatuna li ibadina Kalimatuna li'ibadina. warusulahu kubitu kama kubita Wa rasulahu kubitu kama kubita. lahu Yang biroziqi atasnya Wakanu dulu. wakanu Hmm. wakanu lana A. wakanu lana abidina Wa kanu lana abidina. Nih 2 mik. Terus. yuqatiluna wa nafi sabilihi
yuqatiluna fi sabilihi. Lahu biraziqina. Lahu biraziqina. Fazabahu. Fazabahu hawa makadu. Kaknya panjang. Kadu. Fadzabahuha wa ma kadu. Coba ulang. Fazabahu hawa makadu. Iya, wa ma kadu. Dengan berat hati walaupun belum waktunya untuk lulus, ya udahlah lulus aja ya. Naik kelas gitu kan. Mudah-mudahan di kelas 4 nanti lebih bagus lagi. Ini saya kasih ya. Ini Ikro 4. Ayo, woi. Baban gitu ya Pak Lebih Ustaz? gampang. Baban. Tatan. Tatan. Sasan. Satu. Sasan. Jajan. Jajan. Zazan. Jajan. Zazan. 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 Zazan rapuh ya. Zazan. Kalau tadi kan Zazan. jajan yang ini. Ini jajan keras. Ini zazan. Ini Z. Kemudian. Fafan. Fafan. Lalan. Lalan. Aan. Gogon. Aan. Rogon. Zozon. Zazon. Yayan. Yayan. Lalan. Lalan. Ahada. Ahada. Ahadan. Ahadan. Amalan. Amala. Amala dulu. Amala. Amala. Amalan. Amalan. Hasanu. 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 Hasana. Hasanu. Hasana. Hasana. Ingat Mbak Eti Janu. Hasana. Hasanan. Hasanan. Soliha. Soalnya panjang. Soliha. Soliha. Solihan. Solihan. Naziron. Nadziran. Bashiran. Shin. Bashiran. Bashiron. Iya. Ju'an. Ju'an. Nuhan. Nuhan. Iya, bagus. Ini Mi. Ya, Pak. Ya. Wahudan. Wahudan. Ho'adan. Qa'adan. Mabarokan. Mubarokan. Astagfirullah. Giliran patah dikasih domah. Dikirin domah. Dikasih patah. Kok balik-balik kamu nih. Mubah bukan mamba ya. Mubarakan. Mubarokan. Sahadatan. Shin. Syahadatan. Syahadatan. Iya. Jami'an. Jami'an. Khorunan. Kuru. Kurunan. Koronan. Azudan. Aldodan. Sabilaha. Sabilaha. Zalako. Zalakon. Zalakon. Kalau dihentikan zalako. Ya 4 iwa. 2 patah dibaca 1 juga dihentikan. Ini kan lagi belajar apa adanya. Zalakon. Zalakon. Iya. Rokodan.
Rogodan. To'aman. To'aman. Zolalan. Dolalan. Sami'an. Semi'an. Aliman. Aliman. Azizan. Azizan. Hakiman. Hakiman. Azaban. Jangan aja. Azab. Azaban. 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 Mm-mm. Aliman. Aliman. Wa asila. Wa asilan. Kalau dihentikan wa Oh, asila. wa Kan dibaca apa adanya asilan. dulu ya. Iya. Wa asilan. Mm-mm. Wa asilan. Zoliman. Zaliman. Yatiman. Yatiman. Fakiran. Faqiran. Soidan. Ah, Itu apa Pak? So kan ya? Sa'idan. Ya, Jurujan. rapuh. Juruzan zai. Juruzan Juruzan. rapuh pertamanya Juruzan. keras. Jim. Juruzan. Rapuh dan keras. Juruzan. 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 Kemudian Rasulan. Rasulan. Tohuron. Tahuran. Tohuran. Tahuran. Tohuron. Tohuron. Tahurun weh. Apa Pak Ustadz? Tahuran. Tohuron. Tahuran. Tohuron. Tahuran. Haliman. Mm-mm. Haliman. Haliman. Ghafuran. Ghafuran. Iya. Segini dulu ya. Tadi ulang-ulang udah Ya. banyak kemajuan. Alhamdulillah. Belajar terus ya. Jangan sungkan tuh banyak teman-teman. Karena Bu Emi sekarang sudah beda dengan pertama. Pertama suka grogi apa. Sekarang udah mulai bagus. Cuman ada beberapa huruf sering lupa ya namanya juga namanya ya. Itu lagi belajar. Tenang aja lah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.